Yes! Nah, nih wuk teko nih. Bungut apa sepiteng nih? Piteng. Tua bungut belar. Yang tune antos-antos cipang besu sajan. Ngena-ngena. Maro teko Mukuli. Maro teko Mukuli. Oh, Jama gawe hotel jo Blibit. Dija Blibit. Dija tuh senur hotel Balibet kenal Blibet. Pangkir kuat ngomong. Oh. Bagian apa? Bagianku. Oh, bagianku. Oh. Oh, berarti di belakang. Sing di muka ada tamu liwat. Wak kadang itu. Weh, bahasa Inggris bisa. Bahasa Inggris bisa, guys. Selamat datang di Denpasar. Welcome to Denpasar. Oh, bisa. Yen umpamane di hotel tuh bagian apa, Ci? Bagi apa pengedah tamu? Oh, berarti guide. Man tamu? Tamu domestik ini nih, domestik kan? Islam tuniman dasau, Kristen dasau. Apa ngonting angkut? Bes malam kalau semang menjalan. Oh gitu. Oh. Iya Ci Ke tempat wisata. Ke Bedugul. Ya kat ke di Batu Riti ya blong rim. Apa ngonti bes malam yo kat ke di Batu Riti yo blong rim masaut na Islam. Ingin yo Bismillah. Ngonti apa Bismillah not bes malam nih Mas. Begitu ngil yo. Kat ke di Bedugul hujan balas polalar. Masaut na Kristen. Ingin yo haleluya. Menengkan apa haleluya not helilintar nih katanya. Joblar lengah cuy. Mencai dari gaet kan pengetahuan harus banyak. Yang ada semeton muslim Islam menyebut nama Tuhan berdoa nak liu Bismillahirrohmanirrohim pasti nak muslim. Iya numpaman nak Kristen haleluya pasti semeton Kristen. Iya nak Hindu ratu sang yang widi sesuai di tiang Mang Rahayu nak Hindu betul. Iya nak Buddha Amitabha. Tuh pelajen nak klek dari gaet senawang bahasa-bahasa gitu pelajen. Oh gitu. Oh. Yang bahasa Jepang ngerti? Berapa satu? Hikura diska. Berapa satu? Jawabnya sataka. Artinya disata sih. Tawa lebaka. Sing das ba liaka. Ci jangan mau emosi gitu. Dengan frustasi. No magaya nih. Apa tuni mau pecah. Kelengar mau pecah. Sing man pesangon, sale pesangon pengeseng kles yang mana? Ini yang makanya, yang makanya sing idang, ngending irago apa tiada nih, cara padang teki kupaan, adik itu hidup di desa, kene lensing tena ada nak meratiang, jadi petani, padahal berat gaya petani, ada sing nak nyak apa tiada nih ngurus petani, rabuk maleng. Len bikul ngerusuk, len tungro, obat-obat yang mal stres petani. Padahal petani memang bas bila tanggal 1 kalau sing sangat perhatian nih wak berpikir wak di jelmo. Kalau wak bendan wak ada di caleg, wak pilih wak jem mengaspirasikan rakyat masalah petani. Nah ane milih beseng ada yang citen dah di caleg, dan panglima dah di caleg tetap dah di caleg genon. Jalak tetap pada itu. Oh, jalak tetap pada ini. Menjadi dari apa sih? Terpaksa dari mangku. Nanti mangku. Oh, mangku apa? Mangku sonteng mau tanyo-tanyo tuh. Ya bencara jani yang pangmolas mukut ling semang. Tang diam melapas TV. Melapas kulkas. Adi TV plus-pas. Meli Banten ya tuni semang. Oh, 7.300.000 meli Banten. TV gede, sing hitam putih. Bakat kone jitlo matu sekat.
ngangon Banten Pulau Gemal dur mengalo menggenap Banten misi masih caru siap limo nencang takon malu pangsen berat ini rago magamo inu yen tipi plus pasti blar apa menunggu hong Cibetaro menurut je merek nih maksudnya kan yen umpamane suatu merek yen umpamane merek Sony gitu oh meratu Sangyang Sony weh inu udah tawang kina agama raso yen lah citipi kulkas saya kan gak besek banyak mesai ya barang kini len-len itu nak raso tuh inu itu tuh kayak tuang sih oh gitu oh waktu cara ngebantan ya apa dia ada bantan joteng semang lo jak kudo ngebantan joteng sasur telung daso yen alih benane peluduk nak lelimo kan pertiwi apa tejo bayu akaso di semer jangse di api di bungut pohonnya jangse di bahasa jangse pangadola limau jadi di semer bomisi ye ne bomisi di menjik jer pang misi jak popat bandan jawatnya boleh tuh sing benar nak rasau tuh tawangki itu nak rasau tuh oke itu angkel jangurin nak benar tuh nak agama luas agama Hindu kene yo sing yo ngalah keben abo pangsarunung sing misi ya yen ngalah aturan tegak abo enak mau berat-beratan dari agama Hindu totole istri-istri ya ngaya di pura abulan mau jajaiteng ane muani di hari ham meba ngai kuah komo lah kene muani kuah komo nelo sing man kuah komo yen piksen kangonot itu nak Bali artinya nak las cario nak Bali itu yadnya biar liung lahang las cario tanpa meri kemargian ane sugih do mapi lacur rago lacur do mapi sugih yen sugih mapi lacur bos karwan menyeliung lah pipes ngai sate jegiret satu kali satu apa tuh satu campur nih apa tuh satu ekor babi satu truk nyuk samrak sate kenting lilit non yen nak lacur nak sugih mapi lacur yen nak sugih mapi lacur nak lacur mapi sugih bos karwan liu besing lah apa di jeroane ngai atur tegah-tegah ben mani betaro jak ngecek utang bang segitu mungkin dia pelut ben ngirago ngaya mungkin ngatur orang untuk betaro nak segdan itu makayu nang sing adon ten lagi oke itu cai benar ngawal tu cingak jero mangku cai yen sajo mangku gelarang pemangku nama ngaten jero mangku jelema ro pendo mang aksara hidup ku ngarani nguku jero mangku to nak lekat pang pendo nguku aksara hidup apa gelarang mangku sangkul putih ke sumo dewa udang mangku kaput nangkau sing tadi jejateren kecuali dalang gitu tadi sing ngawak-ngawak tuh beberatan mangku harus tekak kan mangku sing tadi ngajang lengis gas terus kan mangku sing tadi ngajeng beceleng kecuali celeng alaseng tadi apa bedane celeng ubuh Jumat tuh madan ubuan pangsing mangku cara ubuan celeng alaseng ngajang sari ngalas makan sari ngalas ide perando tadi katur besuci tuh ini madan besuci tadi contohnya be tebal bulu suci tuh be tebal bulu be tebal bulu ini tadi mangku berangno tadi mangku barong dari mangku tebal bulu ni tau nak ciulat bulu pernah di mangku non lah buang ki saja nah jadi nanti nak ngereheng nyang subo liak subo tekau ada je untuk ida nak lingsir rau ida bagawan wis rawo ngomong ngoce sodang lu nak lingsir bang nih ada nak lu pian tekau ni dah ni lamat liak ane tekau ni sekan lamat nih aduh lo nanti kayak gek bisa nguruk ngeliat nih candin nas nih ayo deh tancap ini goyang dulu apa tangan di dalam yang giring dulu tiang libur duman niki sarang kisian itu Dewi Gagar Mayang libur dengan lagu-lagu Bali terspektakuler
Siki nemu rahayu rahajang gede pokoknya ngiring tiang dari tinganya ini jalan malu bareng alegai abang ada bakalan nanti apa gue kupi dan raga lakar mesakapan ansing ramane ngalakukan yang karnuan telingan yang atasan sake walepang adi sekan tresna jalan iraga saling jaya mangga tresnane kelancuran jalan iraga saling jaya mangga tresnane kelancuran iya hari wow goyangan ke muka senang Niki makin kiong racun ayo aku tangan kiri sana sana ya ya di dalam yang sarang kami Niki kolaborasi ya seni budaya balsam beli non sing apa ya balsam ulut oh perikan ide nak lingsir jeneng Dewi Gagar mayang adone bapo mai bapo ning ordo jeneng nyidang kone jani ngejuk ing ado jeneng apa ngawang ing ado to pianak Sang Subali gitu peniko ing ada sing jakal mati ban pagayan pane senjatawani pagayan pane ya diastun senjatan dewa sekaligus sing ngidang kematian sang ada apa karena mun sang ada otoman kesaktian oleh reraman oleh sang Subali ane pidan Sang Subali ngelah kesaktian dadwo Aji Rawaronte kalawan Aji Pancasona Aji Pancasona kapicang Sangarwano ning mana Aji Pancasona Aji Rawaronte desang ando jani bapo lah karena lemasang apang ya bang ajian itu yang subuh banget kape ning ado keken kena ide wone lakar mebah lakar murah yo ing ado pukang-pukang terserah ide wo itu peniko jangan jangan keke dia mau seni do jot ya dia ngapun anak ayu samangkana sumawri kanang ramio bapo sige waya kian samangkana amet gati di kanang ngade amet kang kawisayan ian sampun oleh ia temangke tansah keberasta ia tekepejah dan di kanang rapuh teningan iku wah iya anak itu ngoyong dewa malu sang jeket bapola karang lemasan ning ade apang bang kesaktiane yen subuh itu elah aluk pani dewa karang anaknya kok cok kali go cok mangkano
Idona kilingsir nglemasengipun ing adel. Yen sampun Bang Haji Rawaron teh gampang ratu mantap tun asli. Titiang sampun ngai basau tenang atuh. Ngiring, tonton. Wah gede. Aduh, yang ngerasa meyeh matan dia aduh. Mangeh yang ratu 2 bulan makentau dari kiring kerangkeng besi. Dan katur yang napi ampun yang jahit rayon yang toyo dan katur. Sugera titiang puniki ratu. Imangut titiang puniki parakan ratu nisto. Bulu dawa ingan iku. Nggih titiang. Waku saro katini kanang sira Dewi Gagar Mayang. Pejakin nang ada pejakin. Aduh titiang ten purun aduh. Titiang dados rakyat. Natan bino sekadi padang tekia kupak. Yen luang ya bana tiang nyukur dados ya tetonton yang becik. Kewanten tenanan titiang panggihakin nak 2 orang. Ngoyong ya tiang dibat ratu mengkile tengawak ngalih mertaning ipo punika inarga moyang dewek titiang ratu. Waduh bulu dawa kingan iku. Enak pejaking aduh pejang titiang mau pamit aduh. Nah. Malam ini juga. Saat ini juga. Detik ini juga. Cai ngado lakar matiang kakau. Hidup betaran kakau. Hidup Dewi Gagar Mayang. Ngedoteng sanpol cini. Kalau katur temu ke Prajapati. Kakau ngedoteng nyalin dia. Kakau ngedoteng nyalin cini. Uluh kakau jen kakau arak jen kakau bir. Pangidang kakau kuat ngajak mau nyoman kakau. Ngado. Hei, setonen cimati dong. Ingatan. Menanang kisang subali. Menyamo mekanti mesewitro ngajak Sangarwano. Semua proyek Sangarwano pangaraman cia. Sekaning banget proyek hidup ci sejahtera. Cer. Ya hangat. Cer ya hang dingin. Menek mas jatun di senia. Jani apa belot benci memarahkan sonak nisto. Sangar Ramo Dewo jelema lacur. Rajo lacur sejabolakan ngurusin korupsi. Yen ngale rajo lacur alia rajo sugih ale pangsi korupsi. Bangkau cidau. Mationg. Agar banyak pejakin ada pejakin. Tanpa rasa tanpa wisaya kingan iku hangadeu. Hi, sang apa kaya rupa ingan iku. Ayo kuek pitutur pejakin nang ada pejakin. Dudu sutaning subali kingan iku. Malu po tekaping raga di saya. Mahura tekaping deni kanang Suramadiya. Ulian cai punya kapening dedaran. Ulian punya kapening pedewekan. Ngsap kapening pedewekan pedidi. Ayo gue tutur pejakin gak ada pejakin. Wah gelia. Lai wah kacang ngedon. Hei, masa dewek. Yeah.
Aduh. Kakak ya Mas. Wala mo tangi. Pisan lo Den. Pisan lo Den. Dan poya selalu dikansir aduh kakak. Yanda di pejahan dia tekiang aduh kakak. Apa di dosa di kanan sirah. Sangan noman lekmana Bang tiga ping pati yang ngerti nenten becik Sotado pemargin kitiang nenten jatuh Sane dumun kitiang kauto sering hidup betado rambo Ngeroh hidup Dewi Sita Oleh anti yang kapijo minum-minuman Kapijo yang dedarangane jon-jon Sap yang kapining pejalan Sap kapining pejalan Dawa ke punika beli Nulung dewek yang beli Mangke yato ke walau kaku mohon juga maka. Waya temu sanak lawan kanang ya tekihangan. Mangken kitiang rikalo metegol lirik-iring bumi musuh. Musuh ke ane negol dewe kitiang. Duang bulan kitiang kenokon kenikongkong. Ketegol di kerangkeng musim. Malih beli nyelamat dewe kitiang. Pejahen yang ada, pejahen, kakau pejahen. Pada mang tiang beli, pada mang kena tidak. Wah, ada. Saati nanging kita piparaya kami terpejahen emang dari Kang Marti. Kewala makin lakakan serote di Kang Marti rumun lawan ingat. Nah, adi sangat tahu. Setonen ini dewo dot kal mati yang mati tagih dewo gampang. Ya pecik pantek mati dewo sedawi dewo. Kewala setonen ini dewo nagih mati di ngehang kudur beliau buku kambing itu. Ya nana wang pati apa kang kinru. Swarga neraka awasana wikanang perilaku. Ye nana mati apa aleh. Kaden swarga kelawan neraka membekel ane madan karma wasana perilaku jelek man neraka wasana luwung man neraka ane swarga beda di Kang sira marwan tening sastra tulis ada ya beda ane di hidup di mercapada yen luwung perkaden di dewa ne yen luwung bani dewa mimpin kaden luwung panggih di dewa yen tadi pemimpin kaden punyan biu tempau. Punyan biu nyanang tulat tingkah ipun maperkerti yantan ipun mewuh dan lega pacang mati. Yen pemimpin ampun saja-saja membela rakyat. Jakti angin bebekal pasti pacang ke nyucap arum di jagat. Kuala perilaku ni ratu nenten manut neraka milah-milah alihkan utang enten itu niko madan neraka mangke ayu kue sojal pejah akan rumuhun di kandang sergagar maya ya teko kapi tutur yang ini jalan matiang musuh malu ben mani ben puan jangan utur gue jadi sempumar gitu doh kiyo-kiyo dan ane salah
Wah, gede. Nadal wir sirup buat taruh bayu misir marwat tening jejana tu gawe kunang renei kanang adyan. Ya sama kan? Orang ada talang pati mejah gatin irang sira satu sira gagan maya. Mangkat. Buat maya. Kena daun sang ado dan dibegawan bisa rawonot cok kali gocok pasti cocok cicing cok kali cocok non ngado leban ngomong lain punya lima batu pun saya yang tibuk ke kayang punya nyuk-nyukan itu tung raksasa tedon mediga mako dilihat tedon gede kapul gede Merebut, yang ada rebut.
gaten ikanang balo pada sami. Sami banyak ratu raksasa gamang tonyong memedi sami. Yen tani ratu pacang medal makin punapiang atuh. Ian samangkan tansah makin mangkap. Iya to Dewi Gagar mayang. Tansah kamejah gati sira ngado Maruti. Terus do wakil. Ayo tansah nglarakeun ikanang sira Garuda Sakti. Maruti yatena ora napden mularo gatinirang sira yateki tansah kuwi parya dateng gatinira wah menadi Garuda hinganika Garuda tansah perang marwanten ing setra. Oh sinyan marwanten ing yateki kepuh perang lumaraja. Wang ngelaraken jalan narang gatinirang sira Gagan Mayang. Ini kesaktianipun. Patut ampun Idayari cuci niki otak itu. Yo, ini ilmunipun pencuci otak. 2 bulan sangat daud niki dan keturunan toyo kajang. Len karo dayus tamun lho. Yo mojok, yo man balik basket ke Bali tu. Fasilitas lengkap ni kau nak warga daning. Yo menang hukum kalau menikmati hasil korupsi. Rakyat dibutakan oleh hal demikian. Awenang jani liu pengedel ngai ilmu hermotika. Ilmu apa? Ilmu tafsir ada itu. Tafsir kan mone asale sisih ndek yo. Mone sisih sing gugukin rakyate jual. Enten tu. Enten mungkin bumi. Mungkin yari sang ada tu. Kelurungian nulung nak rakyat kecil sira bani nulung. Nyen ulung mati anas ni. Mungkin atu mungkin punapi. Niki madan calon narang. Ja cadek lan kolong arang aja wero. Nak bisa ngelihat nak dicandel layak pun. Boleh? Ya, aku udah kali kau yang dari raksasa.
mijil ageni maruan taning tungtungan kesel. Anu siwud waro ageni angara-ara. Ngaran liak waringin sungsang. Nah, gagar mayang. Jang nyarcok pengliakan di boyana. Yen mi api pesuli tengah ini. Ubun-ubun nyai pesu api. Ramadan liak waringin sungsang. Mijil ageni maruan taning netral kiwa dengan. Yen di matan nyai pesu api. Ngapa rapi ini? Borakmo kalau semeru warane. Ramadan liak berakmo kalau semeru. Betel ya teuy kana ngaka seperti wi. Aneng kerok dumilah ageni. Betel lidur ke tapak batisnya. Ramadan liak campur taluk ki camro bragadane. Man nyai di pempatne dak diliak undul nyai. Mangke pinapak dari kanang Banaspati jani Banaspati yang ngoncang makmatna walau antos margiang tu jadi yang nyantos.